in zavain chi bai vek ule Myanmar mi puiten democracy in sual mek na hian nena chang ngei tur le in chan vo dikna he democracy hi in chan nge ya in nei ngei theinan du sakna sang ber ka hlan tak meu cheu ni pathian khongai na awanga ka talen tlom te te mangin Myanmar mi puite fuina thule hlate ka soin ka save zeu zeu thina theng te min ngai hlut sakani ti ka hriat hian lom thu ka soya tun thlenga in program anga tel ve tura min la som ring te hi lom thu ka soinon boka kan trong trai na te pathian in changa in chan vo he democracy hi in munge yang ti hi ka be sei tlat ani pasal thate tuna democracy suala silai huma meithal nen sarkar sual hel beitu te chakna in nei theinan te in thin lunga ram hmangai na lian zok fate ta na khovel nuam zok siam tura chungril nunna phurna le du na tak tak in nei theinan kan lo tong trai zela kan lasak le thu soi mang te hian pathianin in chungril nunna chakna le phurna pe churo se lama sa zok ka sak tura tan chuan thola ding ta che ti la kan sa anga chumi zo chuan tang fan Myanmar karon sale don ani oka pian le ka sei len naram eng vang e ilong rum le du thu leng isam swal vang em lo ni heti ka va i nat le thola ding ta che ilhiam adame itha thumte a kyange nutiang hoilovin ramkal siam ta che kwavel ila chingeya si ar leng ma khian lam tuang an chuya si zang kwa abung buwe kan tan kwa var coffee lo chate thoru leikal angu thola din te che ilhiam adame itha thumte a kyange nutiang hoilovin ramkal siam ta che kwavel ilan chingeya mana kanin mo thin lai jing ria ye min chim tu chu da